jamala gine hara mi hewrike on mi torike on partage ne vidéo on ha o hewtoyaɓe par ce que mbiɗa andi ɓe arde ɓe siva men ɓe genti moƴƴa moƴƴa ɓe ande ko fewi hanki ɓay mi yi Mamady Doumbouya o sorti makko billahi o kirɗan yurmilan taw fi honno mi daari simi migitike fi neɗɗo on no ardirno no ene woni yaride no nini a tawa yimɓe bonɓe ɓen ukkike makko ha o lanni hande kadi kankadi wonde bonɗo so wi Mamady Doumbouya imo kalmi o ala wolude o susta wolde wallahi hewloɗe hoɗɗo ɗon Mamady Doumbouya comment ko iwa ko laamu doyi ma o yura ko laamu doole ko ɗin ɗiɗi si Allah wlan non jaɓi noon si tawi no ittiri noon Alpha Condé ko noon o faalira yo itte jooɗoɗe heɗo ɗon mbeɗa andi armée Guinée on wonɓe ɓen conscient les patriotes armée Guinée ɓe waɗa e kamɓe kadi golle maɓɓe ɗen no Mamady waɗirno noon golle makko ɗen hanki bay mi yi Mamady Doumbouya mi daari yeeso makko mi daari o kirɗilan wallahi mi jalitam mi kenkiti ayine ko présidentiel dalen ko mi wonno wadde discours ji mi jala quoi tellement ke ko mi yiɗi présidentiel dalen donc ɓay mi yi Mamady Doumbouya o sorti makko mi jali taw mi kirɗata fi on par ce que mi ɗandi tana habbiɗo mum fi oɗo min mapinalam fi Mamady mapinala wallahi fi Mamady mapinala ayi ɓe yimɓe on ɓe mapini ko ɓen yimɓe wonɓe hakkude amen wonɓe min bonnande yangi amen giɓe fof ko fi ɓen yimɓe mapinilan a yiyataɓe yo kono ɓeɗo no laaɓani min ko ennemi ɓe amen mais ɓe yimɓe faminɓe kamɓe meɗe wontide hara mi wontida min ko fi ɓen yimɓe mapillam si ɓen non mbiɗe tori Allah yo Allah dandu men bone maɓɓe mbiɗe tori Allah si ɓe ɓe faala yawde yoɓe yahu few ɓe sorto hakkude jamme minen yimɓe kelluɓe ɓen hoolaɓe ɓen ɓe laggine hooli ɓen mi hikko yeeso fino leydi meɗen ndi yarore yeeso kono ɓeɗo wonɓe hakkude jamme miɗe maapi fi maɓɓe ha feƴƴide kero fi Mamady ɓay mi daari o wallahi o yurmila ha feƴƴide kero par ce que fi on miɗe andi tana habbiɗo mum Mamady union des organisations internationales les Guinéens respectent cette parole c'est ça la dignité l'harmonie entre le dire et faire et qu'est-ce qu'il disait si le peuple est écrasé par ses élites il revient à l'armée il rend au peuple sa liberté car nous venons tous le peuple de Guinée goɗɗo innuɗo ke ni lui ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux futures élections pour le retour à l'ordre constitutionnel so wi ɓe waɗi ɗo constitution marɗo nationalité ɗiɗi no wawi présentade candidat ka leydi meɗen ko accangol ko accangol ɓe kamɓe yimɓe clan woynina no jooɗi ɗo o yori jama wino ɓe pinude Guinée ɓe wadde kala ko ɓe faala si mi yimi mijitike fi Fonike Mengue mijitike fi Aliou Ba président du modèle hara vraiment no yurmala par ce que fi on ɓe acci yimɓe cadre ɓe gaynaɓe ɓen ɗiɓe jooɗi ɗo ɓe wadde piiji pankareji ka leydi meɗen si Allah wlan no jaaɓino ɓay yimɓe ɓe feewa ɓen fewdani Mamady Doumbouya o kike eren hande si Mamady ɓi garantie sécurité ara so yalti ɓe waɗatamo mandat d'arrêt artirgol mo wallahi hakkite laamu go mais puisque no mo huuli hoore makko mayi si tawi ko ittiri noon Alpha Condé ko noon falira yo itte mi wolani on déjà si Allah jaaɓi waɗay kadi howloɗe hoɗɗo les militaires patriotes howliɓe ɓen hoore maɓɓe kamɓe kadi ɓe waɗa golle maɓɓe ɗen mais si Allah wlan no jaaɓi holoɗe hoɗɗo Mamady il va partir comment il va partir Mamady ne va pas réussir le peuple guinéen lanni deuxième dictature wawata wattude ka leydi meɗen ɗo mi torike Allah noon yo faamu o yara doy mene woni guiɗoɓe Mamady Doumbouya mene namin ayɓe ko menen goy kellanimo 5 septembre e kadi nini si tawi imo ɓayske nini mo mari possibilité yaltirgol ko dammal janal si tawi o jaaɓi so o jaɓali yaltirgol ko dammal janal o yaltira ka fenêtre ma o yaltira dow no o yaltirta o yaltay si Allah wlan no jaaɓi ko minata yimɓe wonɓe hakkude jamme faminɓe onon kon kelluɓe harna on kelluɓe wattane ila moƴƴa moƴƴa holoɗe hoɗɗo ɗon si Allah wlan no jaaɓi en laamoto si tawi en laaɓodiri en yaafodiri accen hara en poɗodiraali o sayi ɗo sen geri en perdi ɗo haray holoɗen hoɗɗoɗen enen e laamu wallinen kono si tawi yiɗon jooɗi tun e ɓisagol hakkude jamme waɗa piiji faminaɗe wondi alors que haray ɗon gollude e senirde ndomi acce miɗe tori on acce so on accali on yiwe mi aranoya wonon kadi vidéo spécial par ce que fiyono ko mame yewta min précise mais fi Mamady omo mi yiɗo fi makko mapinala mi fodoya fi Mamady mapinala wallahi billahi fi Mamady mapinala Mamady il va quitter comment Mamady Doumbouya il va partir par tous les moyens légaux il va quitter le pouvoir il va libérer la Guinée obligatoirement Mamady vraiment wonɗo cerveau de France français ɓen no jippinde blendeje e piiji pankareji ka leydi meɗen ɗo si ɓe wattana lila lagine kala probléme mo lagine heeɓi France sera tenu pour responsable de tout ce qui adviendrait par la preuve de force donc mi wolana ɗum noon monsieur Macron par ce que mbiɗa andi ɓe andi ko wonko feƴƴude eɓe andi kadi minen wonɓe ɓen dénoncede fof amen donc à très bientôt